tra junto Hungateka. Hungateka ta Fundación Juda School e nostra e pilot school, nostra hobby contento. Bensiona eigenlijk, nostra school ta prome school nang Judanos e project ta vervolle school. E daarmee is speelplaats, e daarmee kost nang pa moet nang laptop pa educação. E junto com diferentes companhias, Kooiman, Flora Market, C2, Mitaspera, hobby companhia mas Judano School e agora depois vakantie eta surprise grande para muitos para sobra escolta full novo color e eta musa hobby diferente e awe e dewe duna último man para toch eta dubbel verf para e bodyboard e nossa hobby contento kunnen. Eta hobby importante. Ora moet je naar een school, sinti safe e daarmee een lugar netjes e daarmee nossa começar com o projeto moestuin eigenlijk nos pone matenang nas cura e daarmee een hoekie moet je naar por pone salade of tomato. Een project tu klas trakune e eta algo novo e daarmee moet je naar por wak e mata cresce e ja por comer después eta algo hobby speciaal. Sobre mais nang também Judanos, maio nang Judanos, Jabian e Jasabra passa e nos quer bisa bombini tu muchinang pero também bombini maio nang por sempre passa escola para wak con escola a cambia e tu nos hasinos banda hasinos best para boiu ja tem melhor lugar para sinha. Essa é eigenlijk tá a bedoeling. So migratie eigenlijk toe instantia Maestro nang e tame mayong nang Judanos ku e projecten ake.